de nous garder avec attention. Petit frein là. Faut montrer nous ça va vite là. Et maintenant qui c'est boulon ça yo. Voilà, c'est là. Ok. Bon, on va aller pour ça. Donc, là, ça, on a fait ici. Ça. On a nous allons mettre
siwe ça. Voilà. Comme ça. Regardez, on va faire. Bon. Ça. Voilà. Yes. Voilà. Bon. On va mettre ça. Une fois le moteur, on va péter. Mettez ça là. Ça, là. Ok, mais ça, et là.
palmettis. Et pour l'autre bois, c'est même genre.
Rei, boa tarde, tá bom, filho? Manda as coisas aí. Criança. Ô Rick, é o seguinte, eu não fiz para a Isaquim, fiz para a Tawane, fiz para o Bruno e não fiz nada para o Manuel. Eu estou pensando em fazer um trator para ele. Tá? E para isso eu vou usar o chassi do carro.
Cadê o...